Nije pišta. Slučaj Ibe. On je Jebe. Nije on, druže Gvozdene, Ibe ovac. Jebe ovac je taj. Da pređemo na drugu tačku dnevnog reda. Lični moral nas, članova partije. Naime, ima ovdje drugovi i drugarice među nama jedan drug koji ovih dana načinio jedan težak moralni prekršaj i doveo jednu našu drugaricu, da joj ne spominjem ime, u veoma ponižavajući položaj, kao i jednog našeg druga, važnog, odgovornog, nezamenljivog, čije ime također neću izgovoriti iz nama dobro poznatih razloga bezbednosti drugovi i drugarice. Nama je dotični drug odavno vrlo dobro poznat po sličnim ispadima. Nama je vrlo dobro poznat njegov malograđanski stav prema ženama, a naročito prema jednom broju izvesnih drugarica. E pa ja predlažem da se dotični drug sam javi, da se samo kritikuje. Neka izvoli drug dotični. I šta? Ovi izgleda misle na mene. Izgleda. Da se javim. Javi se. Javljam se. Taj sam, drugovi. Hvala vam što ste mi omogućili da olakšam svoju bol. Ne vredi da se skrivam. Prevario sam svoju bračnu drugaricu, Helenu. Sa drugaricom Zorom. Zoro, prosti. Helena, izvini. Sedi, druže. Nisi ti u pitanju. Drugovi, ne razbijete glavu. Ja sam. Priznajem da sam drugaricu Koviljku, onomad u prolazu, udario malo po guzi. Shvatite, ona i ja delimo zajedničko predsoblje. I meni je teško doleti ujutru kad se podignem iz kreveta, kad ugledam nju onako toplu, od sna zagrejanu, samo u kućnoj haljini. A dojka je onako... Ama daj, druže, prestani se opisivanje detalja. Nisi ti dotični drug. Mislim, bez ovoga... Sedi. Drusaltera. Drugovi i drugarice, ako ste na mene mislili, grešite. Ničeg nije bilo. Drugarica Semka laže i voli da trače. Šonjo, šonjavi. Ja šta si, kako sam kazala? Senka, molim te, daj smiri se, niste vas dvoje u pitanju. Dobro, pišta, zašto ti nas ovdje sve zajebavaš? Što? Molim te, Vasilije, biraj reči. Nisi u svojoj kancelariji. Znam. Izvinjavam se drugaricama, ali zašto se sam ne javi? Zašto ti ovdje nas, da ne kažem šta, jel? U redu. Izvinite, naročito drugarice, pa i drugovi. Ja, vidim da se o meni radi ovdje. U pravu si, druže Vasilije. Šta da vam kažem? Ja, drugovi, jesam komunista. Ali sam, Boga mi, đavo. Vidim da vi to sad ne možete da shvatite, jel? Ali, kako da vam objasnim? Ja, drugovi, kad vidim dobru žensku, u meni sve nekako zaigra. Ja se zapalim i onda mi dim pomrači svest i ništa ne vidim oko sebe, razumete? Ja prosto, onako, samo jednu jedinu stvar i jedan jedini cilj vidim ovako, kosmat. I meni to zamiriše prosto, drugovi. Ja priznajem, u tom trenutku ja nisam komunista. I nisi! Vasilije! Komunista je uvijek komunista. Kad spava i kad sanja 23 sata na dan. Dobro, što me sad, Vasilije, za komunizam opominješ? A ko će? A ko će ako neću ja? Pa ja sam, drugovi i drugarice, ovdje među vama najstariji po komunističkom stažu.
Znamo i kakve to ima veze s komunizmom, nema nikakve. Dobro, ja nisam tako dobar komunista kao ti, to je sigurno. Mislim, drugovi, ja nisam uopšte, nemam ja ni tu disciplinu, ni... A kamoli da držim, recimo, rusku radio stanicu ispod kreveta kao on i da mogu da zovem Moskvu kad god zatreba. Ako mi treba. Stvarno, Vasilije, šta će tebi ruska radio stanica ispod kreveta? Vasilije, zar ispod bračnog kreveta? Oportunizam! Kako to da vas ja nisam ranije sreo, drugarice? Vi mora da ste ovde novi.